kunataka walokole hawa naoko wajifunze vizuri neno la Mungu. Asifiwe Yesu Kristo. Wamjue Mungu. Wamjue Mungu, tabia za Mungu, Mungu yukoje. Lakini huo ulokole wa juu, wa ndugu zangu, tutakufa masikini. Pamoja na kulala huku tunatafuta. Lazima huku nako ulenge channel za kiroho. Sisi huku chanzo cha baraka zetu kinaanzia rohoni. Jamani sema amina. Amina haitoshi, ongeza kidogo, sema amina. Chanzo cha baraka zetu sisi kinaanzia wapi jamani? Unatengeneza rohoni, alafu nje kunakuja tu, unaita tu. Unaanza kuona miujiza, unaanza kuona milango, unaanza kuona kila kitu kinafunguka, mpaka wanaanza kusema haya labda huyu Freemason au nini. Hapana, miujiza inakuja, inakuwa imeanzia rohoni. Ukitengeneza rohoni kule, kukawa kumenyoka rohoni kule. Ili kanisa ili kubwa, utakuja kuona watu wengine hapa wanaanza kuchukua samaki toka Mwanza, wanauza hapa na vijiji vingine. Utakuja kuona hapa wafanyabiashara wanainuka. Utakuja kuona wapendwa wenye maduka. Utakuja kuona wapendwa wenye shughuli mbalimbali. Hebu sema amen.